Talfalava, so ifua manuia alo mai o le whaopoponga o tala i o VAIFANUA mai a pia alo Samoa Entertainment TV. E tolu miliona tala le ufa matu atu le malo i le fale tupe o ati na e tali e tua i tal sanga ai tala futupe le tunu mo lato ati na e fai mai le luas fuluafe i le sela wafe i lona tulu i 5% i aia inga whaapitoa. Pensau no le fiongal palemia, la uli al mali e toa pola tai vao le watea Force Schmidt. E se fulu miliona le ufa matu atu i le faltupe o ati na e mo pisinisi e fai alatu o lo whaatawina atu i fafo. Mai le sela wafe, i le lua sela wafe e mawhaiona ai tala fuai. I lona tupe tului po le interest e tolu pasene i le tausanga. Mtaupu momoe wha manino ua wha matuu el tātou kapeneta le tino i tupe tolu miliona TALA e tātou Development Bank. E a mata ino ngā tupe a mata tu lusu wafe i le sela wafe TALA. I lona tului e 5%. Ma ufa tulanga umalava masani e whenga iai ma ia inga whawha vai tono o le Tātou Development Bank ma na whainga e whaino ngā tupe ma iei lau ilo longa ili o nei no ngā tupe e ile avanoa e tuatuelta e sfutausanga lusu tausanga e maltolu sutausanga e tong iai a la maua wha maungo nei no ngā tupe pia wha pia avel application tonu pasia whai ia ingo le wha matu atu o tupe a wano ngā tupe. O tato no ngā tupe mo nā tolu miliona TALA i le au whaingol no ngā tupe i le wā lusu wafe i se la wafe TALA. Se fulu miliona u wha matu atu foi i pisinisi la tau te whaia ngā ingoinga mo o loa awina atu i fafo i le Tātou Development Bank foi. Le au whaingol no ngā tupe ma whaia na whausia mai le se la wafe i le lua se la wafe TALA. O le interest po tului sosoani no ngā tupe nei e tolu pasene i le tausanga. I ta emana o mia security e peo ele e luas fulu tausanga e tongi ele e ta lafu ia inga whaapitoa. Tano fo i palmia ai mau pisinisi la iti leu tu atueli tolu miliona mo tangata e fia ai ta lafu mai le tasi le afe le sfulu afe TALA tupe tului e 1% i ona ia inga whaapitoa whaafale tupe. Whapena foi i le pulenga o fale o le malo le Samoa Housing, watu inatu iai le malo le 1 miliona TALA mo tangata whainga aluenga ai TALA fuai mai le tolu sfruafe 5 ai TALA fu 5% le interest ma tangata e toa wha e tawana quarantine ia le nā ai TALA fu ia inga whaapitoa. I le vaenga o whanua ma ele wa watu iai le 1 miliona TALA ele malo mo ai TALA fua tangata e selau wafe i le lua selau 5 wafe i lona tulu i 5% ia inga whaapitoa. Inisi vaenga na pasia kapeneta le nei vai aso wha malolo le tu ma waile so upo le malo ai wha awau susu e ngā mtanga luenga li ese senga manatu ma kapeneta ma mea na wha asala lau ele so upu. O whaia iei susu e ngā le mafua anga o le nasa se e pe unsa no le fionga le palamia. Ua wha malolo le tu mau le so upo le malo. Au whanga solo ai le suenga le mta upule nei na ese ai le whaiunga na tapena kapeneta ma le whaiunga na whasala la wina. O nei mta upu sa le te tau o na tūlei mai peitai. O iei le tūlanga o le ese ai o manatu na mai le official kapeneta. Ia ma mea na whasala la wina. Ma e o manatu e uipe i ala le tūla fono. E maala o proses e tango fia imta ufa penei. Ina ia manino lelei. Ia pola altu langa no o ia il mafuanga. Na se e whaasi silanga ala tato press secretarial. Ai inisio whai unga whai ala kapeneta o le vaenga leo lo whaatali uma ia i tu malo. Mo le taimi e whaanga o yo ia ile tu inatu o lantau tāla sanga ile ta i 2 miliona ile tau sanga le tu malo. O tupe na tu inatu i tu malo wa tō o manga i ai mātua, e a o ngā lātou whanau i universite ma o ngā maululunga. O mai a le awirilinga o le interview a tō te whono, komiti whono whawai. Ma upasia alo i al kapeneta le tōnu sfurma le iwa i tū malo. O mai a le whainga o whiwhiringa, ma i tū malo fo ia o le la whasalawina alo ia. E le mtanga luenga tinamita mai tai,
tai fono e tolu suma leiva ua pasia lo ia el komiti ma o pasia lo ia fo el kapeneta lala to fa ingon tu ina mai a mata lo ona fanga yoi tu malone tolu suma leiva pa mata na fili la tu tomata fa inga loenga ma fili la to komiti fa ton fo tua ma mata lo le tapenanga e tauno o atu la solusu tolu le masina le nei ua lava tapena masauni e loe a mata lo ia tala lo ia ofisa nei ile aso sulua Januari lua felusu wono mo le amataino ngaluenga pe a e mai le tulanga o le tatou ngaluenga mo le tausanga fau. Peta i a ole a matalia ngaluenga al malo le aso sulua Januari lu o luono le aso ngafua ua tofai nei le aso sa le aso sultasio Januari e amata lo i aile vai aso anapongi matatalo e talo si ai ngaluenga o le tausanga. Payaso talo manapongi mo le tunu wa to faina le sa sutasio Januari fa manatu inai ia le nganga masani o le tatou atunu nei o le tatou talo manapongi le payaso ato ina ia faia el fa moe mo le amataina o ngaluenga le nei tausanga matatalo ai matalo sia le tunu e ale faiva lo fidima e meise le pui ngo tatou I matangi ma fa mo le fa moe ya e taila mua fo ile taula mua fo ile kalisia so fatasi tatou por kalame fa pe foi to finga uma teite ia la to e wa taiulu tatou kalisia so fatasi ona lua o le ama tua tapu nga luenga ile sa toi fa maluina ai se lava nga luenga nga ingo yei masini ma me uma lava il tatou watunu Mai tawina pea lo iai nisi o kon kalate mai fafo me umma o lo sori sapati. Na tuai la to fatu langal fa ma singal tau pure nei. Matatu le tato sulsa inga am tango ngal vengal tau sang fo. Mai tasi lea ngai ngoina o le ma fo el fono atao. Mai kalisia so fatasi mai so la to finangalo. Pe ise si meto e fa popo il uno finangalo le tato mano il aso le na pongi. Me ser toi fa mamaluina o le tatou sapati. La toi fo fua I fo il taimi tala iei fa lo loa ma me umma e fua a ngai. I le tala noanga ma whawhia ngai nga taulangi ma le sotanga ma le kalisia so fatasi umma I Samoa. Ona wha mautua ila I o le polo inga proclamation o le ato lau wina I le tatou anapongi le vai aso talo le aso sultasio Januari. Le fionga al palmia, sunga lauli al mali to el felo ingam tu stala I le aso ana nafi. Ma ia saunoai sa vaenga o whaai unga le kapeneta. E pisi lava tapenanga al kirisi masi lunga al fonga ele. Ai whapena fo I mo tu lisi mai e ngā rulu e lunga wa lele. Ma meli la upase sole sami. Tau nu I Samoa il taimi o aso malolo. Ua wha solo atu ia I le vai aso fau. Ma tal sanga mai e nei ele pulengo le Samoa Global Shipping Services. Le au whaifa ato anga ma whai wa Samoa. O lo mana o mia se lua afe pauna o whala au whaisua ma tau ma whamata sua malie. Mo le meli tele o au mai ai tulisi ilo tātou tunu. E tau no mai le tasi le au ulio leo sa nei. Le meli lau pasese le Rivera. Na amata mai Australia mfasolo mai ai tonga le o mai I Samoa. O lo o mai ai tulisi e afe ma le iwa sfulu I vai ese mai le au waa e fitu se lau wha sfulu. Peitai. Wa mai tawina, le si itai o le mana onga o le meli lau pasese lea I o loa tau whaatoanga e whaatau pe au o mai I Samoa. Ma ta ua e tole a foa Fiona Wilio le Samoa Global Shipping Services e ta tala atu le awa noe le au whai whaatoanga I le atunu ulato te whaamali eina mana onga tau whala au aina. E au fia I le whaase lau pauna o mango pula, whaase lau pauna o esi pula, whaase lau pauna o kukama, whaase lau pauna o isala elu, whaase lau pauna iceberg lettuce, ma le whaase fulu kilo o tuna po ia. E valu I tu la o le a tafa whawa I le pase se I Samoa mai le tasi leo a uli le iwa I le po. Mamalanga tuai mo pango Amerika Samoa I le po le sanei. Wa atofa e tau nu uleisi fo I meli lau pase se I le aso e so o ai le aso ngafua. E ngafa fo I ma le Samoa Global Shipping Services. E ese mai le waa o le aso sa o lo mana o miai le lua afe pauna o fuala au suomalie ma fuala au vaisua. Talana I o VAIFANUA. Alo Samoa Entertainment TV mai apia as whapoponga I le vai aso fau
manuia tau mango troe o le nei fo yaso.